Huh? Go on your phone. Okay.
Okay, bankos na kayo. Anigil metigi mana ko sa pilotin kat kemulash in bankos klok aslo san kayo. Cutting a catalog investment like Midweek service lash online. Ano ko sundagin nila kat kitchen pandemic singer or kat fususan ni online lash. Now we are o you going taking interest call. Taking interest call. If you want to assume Kaya tawag siya ulit, buying goes na kayo with mga star yan. Login not ka kimo plus. Krago din below. I see come in siya katong ila kat fast na mit. Taginti. Lumalap, ano kay siya kan, gat, kaya ni, siya kan gat lagi pa. Gat flat lash. Isipin da kak second kum, faklo malapos yung ke maulash. Kika di susta na fin facing nagisarap si masomla inge. Ekat kulo ben assume ke mamalalong maulash makom. Nakiya na siya ke one bel si tok ke maulash inge. In wel damel is shirle ke ako la maulash ke kasinge. In kan matang na ke kaslo mo kat inche ingan. Lakat na ekin mat kuluk akom tiyatuy na kikat ke kalangan matalom inkan bukin malututa inkan syugin kene kat inkan fakalik na sin matwiyas kat papa kulo malap na syum kat inche palaikin la kumakalamila yen luo tolu to kani we kumaoya pe ashwe kaslom siya kumung yang dari na ke kat lalfungila siya kain folok na yung pise ke singe ke matawagin ikaklalan businesses ka iwaya na kaywa kat we pray ningan ken efak kula malap na siyumke take ka singe ke katakulan fakik kaslom kat wala los na kaywa mawikat na kayo ni ke singe in kain siyak siyumin kain wikat kashakat in second kat lain wukat in kain ace malututa in fall na ke taxi makat ininanashke lamat wiya siya ashin enin mas lomono ka in lom silo sivena leila ta castlo min ta kana yorolos in ka nakkayalos in ka be in lekshinik nakas makin yamat wiyesh matain belin yok shala ke pelsing ukat nanak manas sifwil bagas makin yakat lakum na no lamala mo la shatari en na asho yesi kumbrella e kumpangon kat katinita pela ash mol si siya kawil ki mol si matashke kat pray ngay beke met kolar fin fela kat pray ke siya ulas telik natas kat papa fatonga lail siya kuluk lena ilan te foklaliki kat kalen som na vin takosh kat pray ngay lalal fung iyo kat laka may awiye mo sram natas e wikat ke kasinge in nekat ke kastlom leila ta fake klasha kat in mata ke makom smosta ke kastlom inem kadak faletje e kat fakulo amen. Officially, pelang nga flok na room, klamalap. All right, det jag bula price ngan kita fashion na med betig the fashion med ang naglin go sa mata ko kas lang. All right, kal ngamo sakluk masyan chikro a force ke all right, aklin ko Terry Sue Pine gum, kunagam taka wikatyangan, o pe Patrick Towler. Ikaw pa na Zoom, na Marstella, Pine gum. Pine gum was nakawas mo taka wikatyang o yikong kita akfaship program las na o yikong. Kita sramsramkin may nanak na ke uniste, misenge, tosto, o pe sette yan. Namun naksam saying Sifac mo unweyacn mas lepa. Unweyacn Mas Lepa lifting ka singal to du fasting ka singal ko siyan. Namasta kita staan met unweyak le shaman pengwalalos. Na sette Ora ma en in orekle. Na ash ar rich nash ke duk.
Na, kuden metik de vart med da. Ayakkalım gibi na suusle live stream slash ngay. Kat stream na ke kasin ko website la sha seba www.gasincoal.com ngan spell la gasincoal KAHSINKOL gasincoal.com. Now the stream would ligat pege Roku TV na duman e pe Amazon Fire TV. Na mga del sa Wii Smart TV ngan kung hindi man dash Roku sige na ko Amazon Fire TV. Na masih ko naroon pa kumin sub app si mo Gasin Call na download yan na kumikan wigan ka. Na naban may fact for to sing agakalim yan. Tako na ke website lasha, matay na ke website lasha, if inaspel nom, gasincoal.com, kumiliye ash information kat flie ke, ano ko slie pe, ash slash yening yung kishbin, kat, kop generate malasha ka, ash slash meston may ka, ash slash yening yung na, molin aspe molin mamagat dayak fashion masikat finjak kene gina pa finjak in belsa may get register na ke as state tol got register na way state ngan pa Washington State akluangan pa California natuli pa Hawaii nagisbigat that within Washington dari to a post with kusaiwe but finjak mo in as yes, magden ko in yes ye off sa. Na ka tsuk yun ka tsuk cash na ke den kisa si iwe. Iwe singan magden ko in as national with in cash or wait national like the computers ko di pa ko or siya tukay niya, kaya magan tukay ni ay tayo like yung mga silu, mafindi na kayo connect health insurance cost nila tingin to school beauty pisangan ko oy na si mga nakafresh hindi then litiyor ba ganyan computers ko in mo litiyor ba ganyan pacl ko mga nakafresh yun yung ganyan litiyo ko bus pega parang finjak sila siya na ash som daga na give out daga kung vinki ito yok yung kacham som daga website la siya liye mga cham kung may liye la ash mission statement sila ash ngayon wayang be kung na mission sila mission statement sila siya ash be vision statement sila ash I'm not sure na mission statement sila ngan gumilibig a website ay subsili with ma endorse mo kada fishing if mabasta documents mo maleta say isang akay yung mga fishing in 2015 mabasta il don il so be leta say aspe mo si say aspe yung website lashan na kad egun 501c3 non-profit organization say when the following information and ask Facebook Facebook super website flashing nga fact by nga feature ko pa kusin di la mga dak fashion feature in cash or may flash nga feature slash nga pangan na may bago mo fact so nga kaya ko nga kasi sumnerol den duo nga senely so ya ko na kaya unso ko ilusin yak na nakatsa flow aksa fila na hospital la siya ngayon sa sa tingin just ko ifinash may fact pe your all na mas shusuk ke wiget ke once ko man
Alright, naging akalimya, sinali so yako kulo malap kiyon sukan. Yako na sum tamay paingkum kulo kasloman na naging akalimya digin trusko el wiyo yako digin trusko an origin bell na sum ifinash mo fax lu mayuro digin di. Kilo malap tamal sila kilo ke vision na yoksimal lem kadele sungyen ko Mwe show loman the Gaslan gadin ko in fakikali kinengengo siya da kadale falyang nagi bulan bela in ka Gaslan gadin tie wotyak shaman ya yenengengo na dal pe na siwas Unweyacn atena wiko was perform ke Japan gukuna yoksi balansia wo ke si sin talikuyak nge jubilee la nga zongwi Dake som lake nga alena liek yok yen me oyen mol lasha ke mas dakale miela gatfin mol lucian molar hayait ngaul amot kana 65 na kemet masun jubilee ngela fin wo ye gatsun jubilee se final kama jubilee lu tanga kale mi mainge la yok na pa mga lotoy laki ngan mastun met nge fonga o ye nga taga wala tam shele in we fact ke malutut mas ke week singe man dutikat pe ke kadin to ni akesha ke announcement si fan nama ale pressing an nang yakalembie a victories in asin met plasha la kos na kewa ma nga we kasha we met we ak na kasha ke kasha lan kat na sishma wikutyang ke Kova Islander healthcare singe ka dental care siya kawos na kayo automatically transition na ke Apple Health misenge patel bangon Medicaid na ungol lumekos na lang mangan pa kanan yaksin DSHS na epel sa ene nga norela me mangay nan ke masam link matapan may call si lang likiya ki makadak fashinge inusi lelalak ka din da kayo niyak fashilain mo alena kata ya kalem na sinmetlasan tama sila nga tuwin siya nga mapangay mga kanakalemi kila kat kay norek makinapol health effective July 2021 apela ikeklape mtawek katin flok na ke new normal sisi makadaashke lamala. Alright, digin blog may factor yung ngan kada fashion na mit na ke ngamo gishbin belo kaing leo kada show na gimulit dito. Na digin just ko kung ko take lead and na ke may na nagigash ng kada ke Unweyacn Mas Lepa pa yok na mandak sina misenge ngan. Na may nalaksilash ngay usan nyo take just ko ilan usish sramsramkin tasok to ngayon kuso wikat ikay fo nga kus in long ke sramsramkin buklime ko siya ke Bible pa katfin pa katliyan na ke Genesis, Exodus, Leviticus, Wikutyang, Deuteronomy. Napuklimi ko siya ng pabdak ke Bible ak yung layang nato, na lamayak mo Moses pa may tsima likiye maton bawal insang sa Mosla o iya makat el flia na sinmay tao ka na sil Moses nga. Naku biniliye kasi po nga hibang Genesis, il sramsramkin matawa kiyen plan lan kat in mo koin or magkin may tao in patafla long lang la na sinmana kayo na pa kung di Genesis Genesis ka kaya kaya matawa kiyen sramsram sa kung pa na Exodus ta ka bels makati sisilela mo ilan na kung matawan fancy in pa kayo maton val si main usil lang nila na sinmay na kisipin plan sila kat ke Genesis Satan al takote aklukela ilaklukela te or shalik
Maas makadalala wo. Extras ta kakade lang makit matan felsin in pang matan felsin mga ilar makit usil lang na kamula sin matan mit na kayawa. Nakat kami matan felsin pa Israel. Na Israel pukla extras pangan felsin umit makatil sang masaplal nasin unmet se kamatan felsin matake. Masap ya akwak lalil fakta akustin yok şüpheli imana gaywa. Da masap masarap günya kekşides. Liftikas, buksina liftikas. Ikweya ki yok da nakikunakon lan şufsini takasin Levi. Levi ba şufsini ikweya ki nakikunakon lalos. Niki pa na in oyen masayla iway nakfalet sina ba tabernacle. The phone na kain şikaşak ng sama. Şikaşak ng aş nemboke. Silpe oye kalosan sin Moses kan. Aş pe nemboke. Na nemboke na kayo aş kalmeye. Sepa makinya kipuklan oykyak. Oykyak kumigla. Nabasa oykyak namin oykyak. Nembo pa. Nakatso na ke Deuteronomy na aş kumigla aş luti limegos lal Moses ke puklan Deuteronomy. Moses el tinawara na mutan fen Unweyacn silang tasokta. El kalmunian no fon na masap ko oye ko ako ki kulyak lankat na sila in Israel elay bakes makunyelos sila. Aspel si ko si ilyak na in fen Unweyacn pata blakid mod yunit ko usmon kan lakat. Na oye ko ako sramsramkin buksang ke liftigas singal to the fasinga masal ko saan. Na kumilayan ta na lem kat si na masa piloy lang il flie pe masa up te masa na ke metlal inde mata ke oye kuluk ko oye safal. Alay pe il ola masa pinsang yellow siyang na ke mas lan met ko lan tan atingkat. Nakadil di sang no la pa mana shiksi lo la mana fon la si sang na sin in Israel na kaguming kapasya na si kum na may kahit na si kum misenge Isaiah si Paul dahil kawa na siya mo in fact na mula doon in Israel simuisak la oye lalos ko oye sa fal malos futo na kaya Sumda na si kum misenge matlalal fungya in lut ke. Na para kadet loyang na ke oye singan na kikachanang in Unweyacn Lepa o shkimot ko. Lepa background ke leprosy ko lepa singatina wo. But si Unweyacn Lepa ako leprosy. Dahil safla mo laligid walila. Ele shiyak le na nega na ele svena shiyak le nega svena misa. Ano yung sa fed molan mo si sema kung vinloy nage molalan kaat sema ilot magin kikasot ka champion fong yo like man naks get to stay on. Ay Cedria le hama musi mga or la wuna siya. Nabangan mo sing ako min fliye ke man naklak ko magkitigin Diyos ko ila shamon ila ikasek ko finash bella ila Jewish sham ko na mea forget Unweyacn Mas Lepa na digin Diyos ko ngay flocking ko me kumin akfashila shamon yan ko akata yan ake man naksag yunis yan digin di Leviticus mga kanfak Liftikas slagen oye sima kattaka na yematan ka at inkanara worship lata na sil alu lata na sil na alew tuf me samas lasi ka author singi ke el organized Liftikas meta kingamta wilong alu kaya pena te sramsram ke Liftikas napatang mo siya leshamanta na Puksing el sramsramkin le papakate sramsramkin misenge sapto longolit koske ale orekle ka me simle ale na organize fin ba el ipit koshepa kat fine ukwe category koskeng and ale kashepe rit plasha arake categories met ngan sramsramke slagen me kisenge kafa
kiseka fa orek malan metol folet mongo makat kan kang nine full was ke lifti ka singalit course first singal siya kalemila mola aske shao na mera kadasum no lamunwa si mataktumaray met pa esta shakesha mola aske sha narata sangaya manrio masha ke intemo ta misenge focus la ke lifti ka singal dolu ke fact mo Unweyacn Mas Lepa magkasama ke fosin ke fosal ko ke saptaskal tolu na ngashaman fosin ke tolu met kadin tawak ke tamlela na wiya siske kain wiya pe la mesima yokshi pe ngatapalla ke sramsramkin yakim tawak singa patam del faka el lemka del sang sil Moses Aaron akwak ma simle ke lifti ka singal tolu na ora siya ko ngepa fin ba simet makunayak yak mas pelang sike ka fafsi ka rooflelan manol na masinge enina losin lo sensin kun na masima del te usta na run takta adel usta na run shaulan metola shaulan metol fulat Aaron pam gugu ke kain singe na malera palangetang sikelila Masing contagious ka non-contagious. Lendi na swelling man. Pangen masima traman yak yoke first si luo pa ka na first tolu singan ngat read ke pa pala ta sakta ngai keyword ke kai si first ngan. First tolu singan sramsramkin ke pel sima inspection singa recklessin sisin mat ke shufla leranan. Inchke ngatang lila okay na ashe yele faf singe. Koswinga da fafo Kinam dakshraya le ngaka FFP. Ngadi kila mag-informe na ka generic kafka. Na darak kata FF mo kung ganyan din nanan area la leon. Pasyo man yake first tolu singan. Na la area leon na kinit singan la patati natin kafka na Unne ke skefin sugota anle edele loang skilila for ke color kian padele loang ke skili in determine la medele orake oyesingen pangen ma fosin ke fastolu in skili na ora men anake fakal dam shirla masingele pa torela anain masima kumski kumin seng laliki metma patachang na kian ka metma patachang kian apena in laman lok laliki taliki masima asha nakachamram ke swelling ki gasing this rash ka bright spot ma inina priest te daktasi in ka ngetang indila masingan UNESCO ma online fashion na ka na ekle color ke an lamel to surely fashion ke tolu pangen betinga fashion ke fashion na tenan asme faklum ke fastolu metan ka fashion details mga sa shubes ma on gang gden liele pang kalam ma kadil sang penasin met kolon god okay oil then or the inspection laws collusion liele me masingan le ngako binor magin namsing le Eric Faka Sisa ma ele bata case by case the shock to mas nga gunlo is like for single yang anak fashion kunogon singan malon priest na min ash shubesi ma sham ginya ngayen konvin line na game sham sigel lu nga en le kilemil wala mit lepa singaw faxilal ngan pa sumbiye mitto na para fliegin siya na sikumgulan lut kun le mange oyang dak shmon ya kin akoo la mitla mo si mata ko si be akpay na phone na mange na bakit masing ako minis la kaya tigindi lumala to Shirley na alena me wala kum dawak ikesta na shishki kada sham somno ke malutut sige metlangong na kinga sramsramkin ke me mano la finshing singen kada mo rashingen ka masima katina karanga ng falene
lali kinitsingan ka falen ni el falen na ke roof le mangen na fin me tiena kanjima area la linfafsingen sum na tena ma round ye clear tiena fast la na masima reklesin matsingan na ba ele quarantine ye keleni kosh pangan masima fast yakit kosh kan shaman kun la pangan akwak sima reklen sil lan na fin fatni lens yakit kosh el fin lima shing sike manola tiena yokalik el tiena kalak na ke manol na edele should be loang lila ashe yege finashin in asi na bawasimi gosh fakla e kape in chulpe ta tafta na ke lenit gosh shinga del rela na sum na ke fosakon gosh kan shamram gun fosakos na ke wan gosh shinga shamram ke inspection shinga la okay kan fin pangen ayala ko fas la na merik ke lena ke ga shiek le kian e fin tie na me erik kian na ba Elena akademie nage pangan metol si malingen ele should be lekelen sakit ko sa lila shing sigela mise ko dana yokali ko la asmasi elimo tiena nesneske na fin meche angen oye lala anil patachang nake le pasi enina nain aknas na siyakle nuk mal nukuman na fin shingen betol singen di altari fakmel nice okay na mel mesas la eso na nice na pa na mechelin na si de flok pen na yemutan metol jepe si belan indiak na pela di silala bangan details kenge pana malututsike fosin na algos akademie inorekla me sin si bange finansielos me develop swelling sika rash sika kada mot kat ngasaman misenge mange ngamo kate kapenan talong mo manapsha si bangan shopshing si bagim nuke imsasing ngalisya baralam kan mga in passing hetlalin na ke medical science la wangen in passing nara elos orela na ke processing kata taktange likia mo Anson's disease se bange term si madalikia kya na nake sham mata masum ke dalusta na run prissing elte orela ono orela quarantine si kum kan jut be reading lo to sa singal mi ko fastlime ko in agata yen lol ke la bangen orela examination singan nake ekan fakla meten long lai tena falin with the ni ka walil marsha ele causing an in peol nara may luto singa ko in academy na si kom in pelso medal la ke kain matsinge siya pa efas monyak ki meto ko gospel alukan kela pange o yesi maurek in pelso ma sisile el dal te kain alena we ma maurek ko aspena low self-esteem si ma developing a low skillpen pronounce yak mo elos tena nice na pelsi ma de la kulen som na yemdan meta kema ako giliftika sa prisingan pa ororek malandakta misenge in ganorela clearancing mo ungan flock ni orek malomang flock in we meta kema los aske mayen in pelsing o nge inge mar nga saman ke malututsinge leprosy liak mo mata ka ke oye fok nakatuin singan tamo sirle pangan sien ke algos Dig interest ko kumbula kumdi na gigat misenge gat tutut kun gat long du di singa ngada ko kalme ba me finashing sige nga ko fasung buyalu me kalme ya na sis misenge good point na mean kita bela kita siya nga buyal na kita ngamas tangat tuyalum siya na masi nga da non ko ke akoo may tigang yok na sin din Israel ke blood bell siya nga le akoo oye siya nga itakyang na selos in akulos le na ke may lango si itakongan. Masih pang akikita diksyon na sukya.
le ifin pange may examples in ifin pange Preston lan en evisen ifin pange taken to school lan Preston sen Preston Lashing Panuelo na Preston Panuelo lang Driscoll Jack Bangama may kung aspegumen ni Washington na masinga ulunga bangama may tayo fashke na kishipin masila kuna Driscoll ba then carry out orders yun ilti ko deviate from it may nilme il pat tataf po na ilta ko may nagawa ko when may fast na le na bensin person pa mo ilta ko ilta ko dyan oh wow ako kumden min aspas yung makita ko actually minasigus nag-ilta ko soon arsh dahil ko actually misupe si Marol filia ko di ka naman o isang kalme na pay when supe si ma tingin just ko ilta ko wis ako kisingaw in ako lusle na ke takolan na paisin na pabela na ke ako kisige ako makakalifiya na Israel filia na si Elos pata ke elos tikain shuna le mayin masigan mafilia kinjang akulos na misenge lem just kan akpay lamang filia mga na in sien met katin mo kan tifna sila lemekita akfash lemekita ron misenge ka le ano na relax misenge te ona na fusha kumili na nakat siya na akwak siya na o misenge ona na as liberation sila kasi kan sila Nasa muya alim misenge. Tayo ngat sang misenge. Tayo kaming kalita laman ang yang singa. Tayo ngat wi. In sa mit na kayway ng tagatulay yematan matol flight singa interact flight lalosan. May pangan yes katil sun mit lang ko susot ako. Elsa na may siya na ako inako sa saan with lang sininta ko. Tapos ko di akpay lamang at tigas na si ko. Laman ako masabi niya ay ginahasin ko. Dahil sana yan ngay soon ngay falong. Masing ka flia rubos ngayon. Ay ba ng down payments mes down payments ngayon. Ngon matag. El flia kita mo kon palakin ko siya. Anong down payment siya ngayon? Siya kleka, elos si na plagan si elos mo, katikan fito doon nga, nayash pe masin siya si Eurolos. Na si kyak na si elos pa, dahil mata likun me put Samaria, elos fact na sinsi si elos mo. Kami, kata mata na, ingin na kinakatsun mise. Na panga ne fact sila dahil may take fastoluan. Fasa ako fact la, sramsramkin, naging margin siya misya lalosan la na medele roke na pasi nunak pa delin tayo so na ne unmet mo Syria naging nilosak tak kuefa elos tang shi la arch mercy upon them la arch pakum ta lalos na sielos milos evinsom fox evincia ke kasha na rapa aklime ko siya kalimila elos me matawakin ora falake nunak singen na first tolu na ke fasit ko singi kat finiloyang na kita na asa option tolu siya itak yang na silosan fin ba option siya metan pa margin siya la mise we siya pangan na siya pa matana ne mise na option siya tolungan pa kat sumnen ma ilos aswe ilos fin ne met un lash ka line yes na kat sumben na ne we na options tolungan il dal we na pa el tajila la option si
Mwe met in national option dolungan. Elos apoy ni na somni enin mayun lalosan na pa. Fosika siya ye alkos fashion na kisingaul. Akata ye yoki belsi maylos soma. Orek maush nga kasagreklan god. Ak fosik met in cam zingena. Alright, dahil sistem ay gasha plalos ngayon. Sistem ay lasash kaya. Na hos, somni kiyan we. May dakos kayo somda na ash mga we. Asyanin mata. Anayin ako yaklelos ash kaya dari. Nangatuin sige bangan. Lamda siya limasima. Sikyak ki malos ash kaya. Apshine na delta ka na ki. Silala sila losanta na. Uskaklan ka at kashalos kaya. Ba, nakon siya tastangan. Naka na yung kumin kastafa. Ngasib da flop. Taking the options dolungan. Dalfon na na siya. Dalfon na results ay mabisa. Wala siya digin bise. Dalfon na dala kay ikram tagte misa kat vite me magte misa kat vite magte misa na me kat som suk ma sima ik de is mooi ja ke. Ik de is kat vite misa that might as well enjoy it before we die. También kirat lupsla med naksenge fall na siya spell sa mga uso na siya skiden non ko si fan na ke makataske le katabela katimo situation is so bleak, it's hopeless nara pangabel sa mga kade fiela lalifung ilash nagatfast na mid lalifung ile lame cut by actual sigo akfonye akfalye en nagatfast na we na ngali may lipit nga mo le metulungan ko metlepa nga ilos bakil lalifung ilalusan na fintie ke lalifung ilalusan ilos fintie non ka la ilos tiap lakin woyan and they just go my fault na jumin masing ayes like moment naksing il atmo when chipe to election na sramsramkin le finne pangan mamaudakat na selosan ilos nash finchak lalos la finchak lalifung ilalos kivin finchak manyoros ngayon Pata or ilos Stefan na ilang magkaivan na ilos soon kinalamusan. Thank you. Na glamalap ke saflayen maritsinge sramsramkin la na kesikya kawingin na silos ke ako yaklelo sange may unge som kaing na nagapayas unmet na to kalainal tal radel sistema lalos ngayon na me sinsiksimat ka ba medele aro tele shukyo kana na silos kaya so som fakak in mo kata metsaya pe kainwi taka liye ipais ke ka rekmakin madel kan rekmakinan when ash pe treasure model left behind ke ing suyak silalosin kaing lelkian singena na ma elosara pa sam na del tikanu jak na in kalkalan elosom de fact na sin gatekeeper testimony lalos na gatekeeper siya somte fakak na mo nusa spread like wildfire na selos na pafamit ngan kain som in kain dito na pay mangan sikyak ke ka usngak singa na pangan maritsima kat really ke masina kita stanya daw na siya ngamo kung fakta ko mamay na infected kaya lalalifung ilalos ngan ilos na flee situation singan hopeless as it was dahil chakta suganik lalos masing ako minan ka na kaya mga gumas kaya katapela na mo pangan sa fly nakatayflek magandang deflek then suk men ash genix mo akatila ko lang na siya sema usinasik na non ko kaden non ko okay na mesikyak ke looks up the skalit question looks up the skalit question ko bilile
senri an sramsramkin fossingal sin gisingal ya ngal sette an il sramkin masisikyak mitlikingan pa fossingal ikoshengan nage fos sapta singal ikosh fossinge fossingal ulan na taking a thought Glomalap ke ko uskat mi ke luksingalit ko sa nangina da sum na ke lang sa siya. Bangat ma si matawak setup me tong jin ke malutu chi madam shulele da akata ye ke senri ang na akademi yokla me fosin ke singaud ba mak as makuluksi na makuluksingan ba chi Sifac na sin malutu da masima elosek gameta ray naktikal kalyela meta in patatyang na kimakulu. Para el fakla, una shipshipisi yot moinan kawal, sila na in mea. Na kung finli, ala na graphic ma, singa yot moin nga tuwash, ang kawash, pasiyan ma, vulnerable limit ki, in kawash, yok na para ki, liye main man lay liye mawuta ko keng na naturally market may tayo matapulakin niya kasi a sense of competitiveness kasi ki ako kila may singin dapat in mo ilan na sasek na ba kumiloy na yes singin na human nature ilan may laki oyen may yes singin sikya apalay may luxury nga kanaw sa ang singin ko Again, in esa la kailos, ilosin dia oro oye lalos in metsaya in the patachang na kiamakudu. Ifo kay vakang mayen ilosingan pa isla kaslan kat ko itek ko kalim sin ka at ilosin mo siya na sigin to ka suk nga ilosin na manas ilosin na suk la life ng ilalosan na kay me pa ilosin mo asyo in style itek inte kanaus la kaplan metsaya ngayon o in sige in tapakolos pangaman maxima limches guys il que lotoyan masilos kan sepa nasikum misenge God might ma astray glensa po God might ma egin astray wall God might ma konok tayo gaslan kata katen posisel katen te warom kuigulasha painta warom metsayang ipatatleo katen te warom oyelasha inta los la meta likigalen sapsing pangamas yok sipe mayen isam na kat masifan na kat level sifan na kat na kay wasuk lem Jesus Christ ki itayak lal ki kasha lal kat